Bukazan lem salong akimia chairman ang hoy kangwai patupon. For the fourth angdeng Assam State Junior Athletics Championship Surihinira Inkorakethong Guwahati rong sopialong kapamanpo. Manja Police Station ke parlo dilai naka checking point along Arunachal Pradesh ahor Assam Police atom keneptunlong. Kado kawe kat news ke lang radona phanta me kardom na pachreklo tangte pinya birta arjuitha. Penijang minipai siarni Bukazan large size multi-purpose cooperative society lemsalong ada por phai kris ya por pen akimi chairman ang hoyapan bang phukangwai padopona birta nangle. Bangso chairman kimyang hoi kangwai along kithuruna tum lake kensing phangcho lapen sir ed inghi henlo. Kidam tang there ni phaing koyarani lamps elected padopon det pen pini bangkre pho Bukazan lamps along elected atum pensi ningkan pho pharman Bukazan lamps kachari jiaphan chairman kimyang hoyaphan bang phukangwai pedopon no bangso chairman ang hoy kimi kangwai along sir ed inghi pen partner cap vote chepalong si alang ni pen chepahai pon nopusi returning officer rajentimung pen than pachini. Ini ke first meeting lo board of director Bukazan lam chuki dam tang tarik koi me ko sona bupo ar koi ko sona theri buludi theri ase klo bar english man bank ke march ledi march ko 20 tarik nisi dak general assembly mate annual general meeting do husi election adolo la bangkrep ho atum uncontested haipon lo la uncontested haipit la assistant registrar of cooperative societies Dipu alang tum la sofi jong pen approval long log apit pini first meeting lo la pen first meeting nili si returning officer joini pini first meeting la nili fancy observation sidu nai pu jetu observation do dun lo la pen la president la pen vice president la so angkung hut kache bag armu kache bag hut bahini president ang hoi bang chepati pondelo ron mate la suppose aphan election bi pona koklo secret ballot pensi la tumphan ki hai kerem pathik ponlo la pen election na process mate la chairman election bangke ingsamjin meji pachun ponlo thang la bangkre pho bodang bong thang chipu pepin pen ba la tumang bong da mane thangnat lam chi honde ba peni pepin pensi ingsamjin pensi pachun pon theklo la bangke bangke phong bong pen bahini munisi chairman bang chepate ponlo kensing phangchu la pen sare dinghi e pagwera bhut pensi ki hai ponlo kensing phangchu bang long ponlo pak thoksi la pen la sare dinghi bang long ponlo pagnar cap la si sare dinghi phansi ke hailo pusi nili amen declare poniglo panchol ladak bukayan lem salong nilitum ditu chukidam tang 20 tarikani election process dolo la bangso election process along bang krip ho BOD member elect lu la sipini ako puthot mane first executive amai along election process si damiglo la pen election process along kensing phangchu pen nili sare hi bahini nilitum chi contest lo la sila BOD member bang krep hong bong pen nili phan bang ner kep bhut nang yok si nili pak ner kep bhut long pen si nili la Bukayan lem chairman usi nili phan nang hok lo la sinili non ke wang ye por hut la Bukayan lem ki mesen pen ing thir et pen ininga klong pen kam klem pi thege phan si arnam long ahir jume hang lo la sinili chairman ang hoi ing ni po la sinili mesen pen cari pon popsi nili kadung abe phan ta la Bukayan lem angkang gitu arat atum hanta nili nia klong pen ningching sam lo lan the nili pini lam ning yekshot karon Tere ni phai thomke pen thomke pra ICR ni Surihinira Inkora Kethomani kana Farman for the fourth angdeng Assam State Junior Athletics Championship Guwahati rongsopi Sarosa Judge Athletics Complex along kapaman pona birta nangle
Assam Athletics Association pen kachupatar piponalo Sport Authority of Assam atum pen chirap chito dunsi bangso 44th angdeng Assam State Junior Athletics Championship peman pondo Athletics Pokhila ing TP pen Karbi Anglong ari sue jang atuma phan ke Japon puthot Karbi Anglong aphan nong mekiwan Dipu Athletics Academy pen chipati dunsi bangkre pli ari sue jang atum nong e chipalong du Nong e kachapalong do natum lake Miss Sangmir Teronpi 2 gold and 1 silver in 1500 meter, 800 meter and relay race. Lakshmi Bepi 2 gold and 1 silver in 2000 meter, 800 meter and relay race. S Basumatari 1 gold in 200 meter race, 22.04 second, 1 bronze in relay race. Pramod Hagdar 1 gold in javelin throw. Hemson Rongpi silver in 5000 meter, Lerlin Timungpi 1 bronze in 800 meter and 1 gold in relay race. Martina Marak 1 bronze in 2000 meter and 1 silver relay race. Samika Ronghangpi 1 gold in relay race, Priya Coach 1 gold in relay race, Manin Kilingpi 1 silver in relay race, Irisim Taro 1 bronze in relay race, Babru Bora 1 bronze in relay race. Priya Gimail 1 silver in relay race. Lapen Anurag Pator 1 bronze in relay race pen Chipalongdu. Tere ni phai thom ke pra isi arnikang sang por phai nar ke pa por malong manja police station ke parlo dilaina ka checking point along Assam police atom pen kirika kuruboma hot ihum alu ke pona truck registration number NL01K 4515 along Arunachal Pradesh ahor ke er kenebdun long abirta nangli Labang swat truck lake Dimapur anasi kapangno lapen 200 mate Faruhini alu abostar lo IMFL cartons Farokho mate 500 lokmo lake empty number 1 gram 180 ml 13,440 butters 750 ml 1,200 butters S black whiskey 750 ml 420 butters S black whiskey 180 ml 3,120 butters Magic Movement 750 ml 240 bottles. Bang swat truck 6 point. Lapen kate wara bang lake MD Sukurali Sopo Agurali Arta Ningkankon. Lapen Bong Cheragao Arong Asor District Borpeta Assam Pusi Pakheko. Tante normalom so poraphan birta mo ington exna. Nangli tung hema hormu kilong japhan hitian kiwang japhan kasik sak doma. Jong si do pulutang te non penke mathanang nilo. Nang litum tebok het MS Pangcho Stationery rong kilang akulat along humri dam ignore. Ladak nang litum freeze pan chainlock table fan ceiling fan mixer grinder rice cooker groceries item electrical item plastic item gift item. Lahai hun long ponichi. Lasi humri ignore MS Pangcho Stationery rong kilang akulat. Adim laki rong kilang Dipu Manja Road Karbi Anglong. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ Dihena mopit puthot birta lo wang thuiklo Bukazan Block Congress Committee atumpen Safe Democracy Safe Constitution pathe PN Ponsi methanga se malong pherangkia me kipha Congress asongja po Rahul Gandhi aphan defamation case wardi kipi mate Gandhi family aphan kilang rop kilang pota putha Karbi Anglong District Committee Tunbang Surendro Singh Narahin pen Jasemet pherangkia me along lam thejai po Bangswa Mayalong Mensing Taro Lokheswar Teron
BLCC amei phu lapen claim rapet ki thekering atom chetong ki claim la maso putak kadok awe pirthe ang kang sita whole world today the world media are condemning the anti-constitutional act and the way they are going to kill the democracy. La kadok awe akama puthaka pini bangke ajir dintu ajir tarikhot amar gutei world gutei prithibi hang mane amar media আজি কন্ডেম কৰিছে আৰু দেশৰ শীৰ্ষ নেতাসকল আজি এই নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ যিটো কুকৰ্ম যে কৰিবলৈ গৈ আছে ডেমক্ৰেসি যে মাৰ্ডাৰ কৰি আছে হত্যা কৰি আছে আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধান যে বিনষ্ট কৰিবলৈ গৈ আছে সেই কথা সকলোৱে আজি কন্ডেম কৰিছে সেয়ে আমি সকলোৱে এতুম কাদক বেছিতা বাক ইলিতুম Karbi along ri Assam along ri kosonsi nang onyai loma kidu ke boy kado be to ma kosonsi ke pavir da japan BJP be na badde bangke aprang ke pulo je Congress muk Bharat kabuna ji tang non bangke piloma opposition free opposition abe that nahi labang so MC TMC claim bom la pengalang tum Arjulong lo je code maloma আপনার সাংবাদিক জগতেই কক বা বিভিন্ন অপজিশন পার্টির নেতাসকলৰ কথাই কক বা কোনোবা সোশ্যাল এক্টিভিষ্ট কথাই কক যদি তেখেতসকলে যদি নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ এগেইনষ্টত বিজেপিৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ দলৰ বিৰুদ্ধে যদি কিবা মাত মাতে সত্য কথা যদি জানিবলৈ বিচাৰে তেতিয়া লগে লগে অ্যাকশন ইডি লগাই হলেও সিবিআই লগাই হলেও কোৰ্টৰ সহায় হলেও আৰু আমাৰ প্ৰশাসনৰ সহায় লৈ হলেও হাৰাশাস্তি কৰি যাতে মানুহজন যাতে উঠিব নোৱাৰে মাত মাতিব নোৱাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ যিটো বাক স্বাধীনতা বাক ফান্তা লাপুনছন Jongjung le alang le tum mane la so mai long la bang so 2019 hot kaningye gali ka sorsa gali ki putol gali te la so puthak 2019 si surat along inut purnes modi BJP MLA he BJP MLA purnes modi jone je surat courtot FIR লজ কৰিছিলে মানহানি যিটো নি ক্ৰিমিনেল ডিফেমেশ্যন কেছ বুলি কোৱা হয় হেতু তাত ৰুজু কৰিছিলে ইমান বছৰ হৈ গ'ল তে একো শুনানি নহ'ল একো একশ্যন নহ'ল তে এতিয়া এই পাৰ্লিয়ামেণ্টত আমাৰ কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াই যে গৌতম আদানীৰ যিটো চেল কোম্পানী more than 20,000 crore abnormally came from outside. Hey tokatu corporate sa hola so tangka komara tangka ma nat bansi ke wang ma la bangso tarjuji pafanda parjulong le parliament long aru eta kotha hodibo bisarese je Gautam Adani aru Modir jintu সম্বন্ধ এই সম্বন্ধটো খুলসা কৰিব লাগে এইবিলাক কথা উত্থাপন কৰিব কাৰণে পাৰ্লিয়ামেণ্টত তেওঁ সময় বিচাৰিছিলে ইন ৰিটাৰ্ণো দিছিলে কিন্তু সময় দিয়া নহল হেইটো ভয়ত নৰেন্দ্ৰ মোদী বিজেপি চৰকাৰ অৰ্থাৎ নৰেন্দ্ৰ মোদী প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ডাঙৰীয়াই ভয় খাইছে যদি ৰাহুল গান্ধী কথা ক'বলৈ দিয়া হয় যিমানখিনি সেক্ৰেসি আছে যিমানখিনি সত্য কথা যে লুকাই আছে মোদীৰ ৰাজত্বৰ আৰত হেতু উন্মোচন হ'ব Karbi Prime Mabiyota Bangla Pansi Kang Toniklong